labi nga pagkababae. Unya, naay mga sakit-sakit mo abot basin humanan ni. Unya gastador. Nauntay kwarta, hipusan di jud katulog. Maghuna-huna nga na ako'y hinipusan. Ako tong kuhaon kaya kung ipalit. Nadyo daghang mga babag sa imong kinabuhi. Pagbantay para makahuman ka sa imong pag-eskwela kay basin na ay mga kapulian. Daghan kaayong mga sanga-sanga ni mga pala. Di baya kadalo. Pero prank ka mo istorya. Ug paningkamot kay daghang kag plano sa imong kinabuhi. Ug napay uban. Thank you for watching.